Kublai pi baro ngi pliang so bhai pi shakathup khubor mata ka janmit shwaban phash ki khubor ngi nya pet shwai ki mat bakong san Jor ka jing tua khandau bat jing shlei Hajilla Himachal Pradesh do a arpu angut ki min sin rio Dang ya chakmat ke kren pada Menteri Rangba ke Jilla Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad Sangma ha kasien baar halor ki jingpen bet khaput ha Guwahati bat let Badlet Menteri Ketnat Tambabi US Shankar cha Latin America yekendo bat kinong India basa ha Brazil so polo ki kubor bangya do no arpu artli ke mensiem nakadaw ke jingtua khandau ba jingshlei Hajilla Himachal Pradesh katba khat arngut ki weipat ki lamensau na ki jingjia ki biade ba ke jingjur slap ba dangja sahan riungut ki brieu kane ke jilla ke jingking Chaki Rail Bridge ha Kangra district kala khlem hnen ke sngi namar ke jingshlei Usudesh Kumar Mokta, Director Katanat State Disaster Management Uong, ba Kamandi, Kangra, bat Chamba District, kide ke district ki basyak tab ha ka ba ke jingdo no ya ke jingdon jing em bat ki mensim brioru kabun ha kide ke district. Menteri Rangba ke Himachal Pradesh J Ram Thakur ulabatha badai ban pentikna ba ke jing ai jingarap kalong ka state bat ban bu ru ya ki brio kumju ya ki kor ki bor ha ki jaka balabu kerpang. Ula ong baki surok bat kilinti singkien ki ban poi shaki jaka thung so apple bat ki ban lecha hospital de ban pen bhashwa yaki Kajingalang hapadeng Menteri Rangba ke Jilla Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad K Sangma ha Assam kadang ya shakmat ha Secretariat Guwahati banyak ren halor ke jing thau ya ke kinhun jongka Regional Committee kaban pet halor ke jing panlong ya ke jing kren ka baar halor ke jing panbet ya ke jing ya kajia khaput hapadeng ka Assam bat Meghalaya kabadang sa teng ha ki hinriu tli ki jaka kini ki atli ki Jilla ka than stela mingi kila dep banya soy ya ke soskolar ya sngo thu jingmut ban penkut no ya kane ka jingya kajia kabla ne mentala kumba sun post nem aa haki hin riotli na padengki kharartli ki jaka ya kane ka jingya soy soskula lapan long ha New Delhi ha ka arp khandai ulber ha ka jia don lang jong Menteri Katanat ki kampo iyeng ka sarkar padeng Kasorkar India madagasngi kalapan bana bakam don jingtmu ban thiet yo kau nashabar namar bakari kadang don pahu ukau ban pendap ya jing don kam jongka Katanat Food and Public Distribution kalapan shai lengba ka Twitter halor ki jing tho balami baka sorkar kala ban hap thiet kau nashabar ri katkum ki khubor lengba ki lat pathai khubor kila ong baka sorkar kala ban thiet kau nashabar ri namar ki jing duna kau bat ka jing kiu dor Ka University Grants Commission kala menjur ban pediang bat ai jaka pule yaki samla pule ban nabar haki undergraduate bat postgraduate program haki shlem ai jing hikai ki bakham shalor niki higher education institution ha India yakane ka rai la shim ha ka jingalang ka ba sanspa riupo jong ka University Grants Commission ka bala long men ha ka khat pratarik unailar ka UGC kala penmi yaki kendon ban bu ya ka Research and Development Cell RDC haki school ba bat ki college kini ki kendon kila ai ka jing pensyai halor ki kendon ki badan kam ban le na kabenta ban bu ya ka RDC bala batai ru ik jing tmu ba ik jing trekam jongka lengba bon teli ki Twitter UGC chairman ong ka jing bu ya ka Research and Development Cell haki higher education institutions kan yarap ban pen urlong ya ka jing tmu bat ka thong jongka atma nirbhar Bharat Menteri Katanat ki Kambari ka Sarkar Padeng Dr. S.J. Shankar mentagasngi ulas dang ya ka jinglet jong sha Latin America da ka ba ulaya kendu ya kinong India ki ba syong basa ha Sao Paulo Brazil ulaya sam bat ki ya ki mat halor ka jingkio ka India bat ki jingyo I jingai jong ka India ha ka jing rakhe ya ka jingdap nyop sansnem ka jingyo light luit ka ri
Dr. J. Shankar Ulaong, kajingnya day hapadeng ke India bat Brazil, kalong lingba kajingnya perkat markeliang, kajingnya trelang, bat kajingnya lebha. Ula ai kublay yakinong India na markilong kum umau pun hapadeng ki ari. Khandai kelur riu punyau lak teli ketika yada COVID ladek ban ai hapok ka nationwide vaccination drive. Palat arpun riu lak san pupra hajar teli ketika ladek ban ai hakini ki arp sau kenta baladep. Ya minta ka jingkot jong kibriu nak ni ka jingpang kalong khandai pupra pon san khandai nak shispa. Palat khat ar hajar ngut kibriu ki lakot no hakini ki arp sau kenta. Baro ki blakot nak ni ka jingpang hadu menta kilong sau klur lai punyau lak khat ar hajar arspa khat prangut. Palat khatwe hajar ngut kibriu kilaya bit thmaya ka jingpang hakini ki apsau kenta. Ka jingdon jong kibriu ki bedang sha sumar ha India ya minta kalong khandai hajar praspa nyop khandai ka balong tang North Point Airline nak shispa. Kadba hajala Meghalaya khat sangut kibriu kilaya bit thmaya ka jingpang COVID-19 minta ka sngi bat arpun riu ngut kilakwat no. Arpu prangut kinong pang kidang sha sumar ha hospital. Kibriu baro ki bedang don hapadeng kani ka jingpang ha ka jilla menta kilong laispa san pongun. Menteri Ketenat Arts and Culture ke Sorkar Meghalaya Usan Bor Shulai hinin kesngi ulai shimmenta hagajingalang jongka 5th Debo Shulai Memorial Trophy komo kongsan. Kani kadai ke Limpung Second Division Final Football Tournament Arhajar Arpuar belapen long deka West Jaintia District Sports Association WJDSA. Lapen long ya kani ke Limpung tum shibenta jongka jing rakhe ya ke Jubilee Ksiar jongka Association ke jingdap San Posnem ke jing yo ke jella la jong bat ke jing rakhe ya ke jingdap Nyop San Snem ke jing yo light luit kari ne ka Azadi ke Amrit Mahotsav ya ke belapen long Hakyang Nangba Stadium. Kajing kai final jong kani ke Limpung kalong hapadeng ka Kli Yong Riang Sports Club persya ya ke Mukendur Sports Club. Haba ai jing kren ha kati ke sngi iba Shulai ila ai kublai ya ke association ke belapen long ya kani ke Limpung 5th Debo Shulai Memorial kum kadak ban pensa ken mau yo himen jong u. Ulano sin yang ru shilak tingka sya kani ke association. Wada him here ketika steps, novel steps bahwa teman dia di tournament ada di pengukur memori yang kemudian. Mentapat nganyapet ya ke jinglong jingman ke sumineng ha shilong. Kajing shit kalong arpusan point R degree Celsius, bat kajing kriat kalong kat pra point R degree Celsius. Kajing singem kahau-hau kalong prapaway na kashispa min step, bat prapusan na kashispa janmit. Kajing hap slap kalong 0.1 millimeters. Kandon kajing hap slap bamalumala habun kikatu kaniki jaka. Hashwa bengin penkut no ngi penkan mau ya pi baya kani ka kubor nalor ko ba pi yo I haki television pi laru ban pe live haka YouTube channel jongka di Dinis Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pi laru ban pe ka kubor jongka di Dinis Shillong haka Instagram Facebook bat Twitter. Shwaban poy sha ka bakut jongka thup kubor ngi pe yang sa shisia ni kimat ba kongsan. Jur kajing tua kendau bajing shlei Hajillah Himachal Pradesh du arpu armut ki mensim riu. Dang ya chakmat kajing keren hapadeng Menteri Rangba Kejela Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba Kejela Meghalaya Upanrat Sangma hakasian baar halor kajing penbek kaput ha Guwahati. Ai jing menjur ke UGC ban priang ikna pule na bari hagi undergraduate bat postgraduate program. Bat late Menteri Ketenat Ikam Bari J. Shankar sha Latin America yang kendo bat kinong India basa ha Brazil Sao Paulo. Te parlok atung ila poy syaka bakut jong katuk kubor jengim taka janmit. Haduk bang de syam yang bat pila syai kesngi, keblai pi baro. Then will we reach it? In a few moments.